Notolo mingitsero mnganalo na FM awuvuli nchumu wo vula ntsena ku mina na wena se hi hlanganile namuntlha msumuni kwa kahle namuntlha hi hlanganisa leswi mingitsero mnganalo na FM ka ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula kusuka studio 1 hi le Masingiti Mall akyan khale munhu a nga se vala ku tlha ku hulukela hi ndlela yaleyo mingitsero wa mnganalo na FM kasi ka nongonoko Afrika wa vulavula ku sungula sweswi ku fika eka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu ka nongonoko lowu namuntlha hi ta twa mbulavulo wa MEC loko va kha va nyiketa swin'wana swa xikolo lexi xa ku pfuriwaka ximfumo Brian Gacheni Sidlikhaya Ndlovu ikwele i ta hi byela ku kahle kahle ka endleka yini mhaka yoleyo handle ka sweswo mingitsero mnganalo na FM lava va commission ya hina tanihi vatirhisi consumer commission va ta va kha va vulavula va angula eka mbulavulo lowu nga endliwa tolo eka loko vulavuriwa hi timhaka teti ta ti-sanitary towels leti ti nga hetelela ti va toho leti ti nga va mahungwini swinene kusuka emahungwini endzhaku loko University ya Free State yi endle vulavisisi ya kuma leswaku ongeti ku na swin'wana leswi swi vekaka nxungeto wa rihanyo ra vaxisati ngopfungopfu loko va kha va tirhisa ti-sanitary towels ta toilet ti-sanitary towels leti va hetelela ku va ti tirhisa hi ndlela yoleyo swiphaphati hi swona ya na sweswi swi angarhelako swo se swi nga leswi mhaka yo yaleyo hinkwayo yi tele leyi yi pfuxa swivulavula swa ku hambanahambana se hi ta va ka hi bula na vona tanihi commission leya ka fukupile awara ya 12 hi langutela ku bula na holobye dokodela Aaron Mtswaleli sweswiwani hi hafu hi kotara ku nga si ba awara yan'we bona va ta va kha va byela kahle kahle a ku ri yini lexi xi susumeta xikongomelo xa muxaka wolowo nakoho ndzavisiso lowu lava va commission va nge tivoli ku vala ku endla wu herile ke nakoho hi vanhu lava swiyenge leswi a va ri na swoho hi ta va kha hi bula na vona nhlekani lowu kasi ke tlhandla kambirhi hi ta tlhe hi bula nakambe na Professor Dumisani Mabunda hi ta va kha hi bula na vona hi anamisa mhaka leyi nge le ku endlekeni ngopfungopfu loko kha hi languta ka Madlanga commission nkulukumba Karim va kombisa ku n'wamabindzu a swi ka swi tika swinene ku va va hetelela va ya nyika vumbhoni va kombisa na timhaka ta ku mhile ku no tiviwa mhile leswi ku nga na nxungeto wa vutomi bya mina sweswo hinkwaswo mingiseri hi leswi hi nga ta va hi kha hi swi languta loko hi bula na Professor Dumisani Mabunda i mhaka leyi fambaka swin'we mina na wena kusukusela sweswi ku fika kwele ka awara ya 14 nhlekani lowu wa Xikwembu hi bela riqingho ka 0860 002543 na ngeta nakambe 0860 002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 nkandziyiso wa rito ra wehe wu nga ta endla leswaku hi kota ku twa tlhelo ra wehe ra mhaka hi twa ku n'wangulo wa wehe wa mhaka leyi u bulaka hi yona nhlekani lowu ku nga va ku ri wihi ndlela yoleyo heyi ti kwihi timhaka leti mi nga khoma tona n'wehe un'wana ni rhumele muwenga wa mathikithi lama a nga ya kuma aka doroba ra Polokwane ni ku heyi ku le ku tikeni ni kume muwenga wun'wana wukulu ngopfu wa mathikithi doroba ra Polokwane ku fambiwa 60 wa tikhilomitara hi awara loko wo zi hundzisa sweswo i tlhe yi va na badi ya tikuma i ri tlhelo leri ku nga hetelela kumbexani ku va na camera liya vete swi tiva ku i le khombyeni vete swi tiva ku i le khombyeni hi ku swi tikomba ku ri na xiyimo xo tika swinene loko swi ta ka timhaka toleto hi ndlela yaleyo kasi ntlhe ni rhumeriwa tivhidiyo to tala leti loko ni rhumeriwe a ti vulavula hi timhaka ta ku mbulavulo wun'wana Thula Sizwe Simelane a nga va na wo na lava va commission leya ya ku cinca mavito lava va nga vula leswaku loko mavito yo ze ya gazetiwa swi herile ve ni mavito loko mo ze ma gazetiwa ama-object swi herile a ni swi tivi ku a suka kwihi loko a za fika laha kambe kumbexani na hina hi ta sindziseka ku va lava kambe xivutiso ku ta ku loko hi va lava kambe hi ta va hi kha hi va lavela yini un'wana mingiseri a ni tsundzuxa ku matsundzuka ku damu leri ra Medley Letaba se ri thyiwe tani ku N'wamanungu kambe ku twekele ku na van'wana va nga kanetana na ku cinciwa ka vito leriya kambe loko ku ri ku va vula leswiya va xiyenge lexiya xa ku cinciwa ka mavito swi vula ku swi vula ku damu leri se N'wamanungu ku sala ku hi vona ku swikoweto swi komba ku N'wamanungu July ni tshame ni vulavula na yena kwala siku rin'wana hi dodombana a ni masitwa ku mina July loko hi vulavula hi tala ku va hi kha hi dodombana ni tshame ni vulavula na yena kwala i kwihi July i yi kumini wena video yaleyo loko yi kumini we i ri yini
ya kha hi dodoma na hi rona leri kambe a hi mi twenini mingiselo mina nomboro hi leyi 0860 002543 la ku ta twa ku sweswi mi khometi hi timhaka hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu wo sungula mingiselo loyi nhlekani Tekani botsat na vayingiseri va Afrika va vulavula Mfukeni. hewa loko a no va ni ri pfulukwana kun'wana ta ku vana ku fonerile ku kwenda ka yini i yo tlalela foni wela ku ta khumba tihi Ni ndhawu loko ku ve ku ri na nganga ya powerful hala ka n'wina va ku hayi yi kota ku mi byela na swa vusiku na swa na nhlikani swi tiveni yi tirhisa spirit xa ndhawu se mi ni ndhawu ni hanyako hayi lowu wa spirit u le ku hlamaleni lowu wa muhumelerisi wa tintambu ku a mo tshama mi vambi ngoma na se ni ri hayi swo kotlanisa ni hlangana na vayingiseri vo tala ve mi yo holova na phete hi nga ha ku tiwi ka radio ni kuma ku hayi a la ngheni vulavula hi n'wana to vheni yi xefa hi ta yi vulavula vhiki leri taku kumbe rin'wana hi nghena ka leyi ya N'wamanungu Dam ya video a ni yi vonanga kambe a ni yingiseri muvulavuleli wa South African Names Cartel a kha vulavula vhiki leri nga hundza ku na vito rin'wana ri nga thyiwa masayiti ya Eastern Cape se van'wana va ri ku opposeni ku ve se ri gazetiwini va vheli va basisa ka SAFM ku loko ku za ku huma gazete i phephe ra mfumo leri va ku ri pasisiwe ku suka aka ti-legislature loko ku ve ra ku fana ra N'wamanungu futa ri sayiniwa ka province ri sayiniwe hi minister gazete liya i ximfumo se kusukela namuntlha hi mhaka ku se swa basiseka la loko munhu o midlile thava kumbe ku secretary a vula N'wamanungu Dam u to o sumula ku to ku ri ndhelelo walowo because hi ku ya hi nawu hi ku ya hi gazette kasi N'wamanungu Dam kasi ku objecta ke swi va swi kha swi vula yini loko ri ku munhu i objecta xi lexi se xi nga tshamisa sweswo swi leswi i ti-process timbirhi yo sungula before ku gazetiwa ku va na public participation se munhu un'wana na un'wana wa pfumeleliwa ku objecta because va lava ku cheka ku swilo leswi thyiwaku rixaka ra swi twisisa literature yima na swona se ka leriya damu hi yi kambirhi mi ta sungula ku a ku ri ti-12 ta n'hweti ya vu-12 2023 loko hi ya Giyani hi ya tata hola mara ku ve na majaha ma kahlaniki ma tirhisana va vuhosi kwalaya ma ve ma object ve na van'wana wa ka Gongongo a objecta na yena mara hi mhaka ku hina hi tirhisa xikolofisi hi va B so ivi yi nga humi mi vula kumbexani sweswo swi basiseni ku mi nge vuli ku hina hi tirhisa xikolofisi hi tirhisa xikolofisi a va kombisa ku ndhawu leya ku nga tshama damu hi le ka Hlaniki se na va fa va katsiwini se hi mhaka ku hi endli research mina ni humesi ti-cons leswiya swa tipeni ti nga proclaimiwa ti kombisa ku ndhawu leyi wela ka Ndengeze leswi vulaku loko ku ri va vuhosi lava va khumbekaka swinene hi ku hela nga endliwa damu hi le ka Siweya ende Siweya ka ha ri ye N'wamanungu because Ndengeza i n'wana Siweya hi mhaka ku i n'wana buti wa N'wamanungu leswi vulaka va ka Hlaniki a vo navela a ko va navela leswi va swi endla a swi fambelani na leswi ku nga na evidence ku nga va ku ri ti-facts se ti-facts ta hambana na evidence ti-facts ko va leswi wo believer ka swona mara evidence se humesa na xo khomeka se hina hi humesi xo khomeka hi nyikela va Limpopo Geographical Names Committee va swi vona ku leswi va swi vulavulaka hi swona kasi xa vumbirhi mina hi ku ni zondheka a ve te ni jikeli va ka Nxumalo se ni ya endla swa vukhingi ka Siweya se laha hi vi hi kombisa ku swilo leswiya swa art sports and culture a swi fambelana swa traditional affairs a hi se nghena ka swa vukhingi na ri xo xenyama xa bayete kambe laha i nyiketani khoto lo a nga apply kambe vukhingi laya ni byeleni ku na swi twisisa ku siku rin'wana mi tshame mi vulavula hi swona swilo leswi mina na n'wina hi dodombisana hi mhaka yaleyo ku
kuna gazette loko se ku va na gazette swi vula ku se swi vula ku mhaka liya hi ku ya hi muvulavuleri luya kumbe hi murhangeri wa ku cinciwa kwa xiyenge lexi xa ku cinciwa ka mavito loko ri ze ri va koho vito rero swi vula ku i ra ximfumo lexi nga va ku xi yo sala laya i ku laya ku nga tsariwa ku middle Letaba Dam ku ta fanele ku va N'wamanungu. A ku yimeliwe ti-30 ta December hileswaku ku ve ku gazetiwa loko mi gazeta mi fanele mi tshama 30 days hi xinawu mi pfumelela lava lavaka ku kaneta a hi problem makaneta se ku ve ku nikiwa vanhu swi humi hi November hi ti-13 ta ku fanele ku yimeliwa ti-13 ta December ku nga last year se ti yimeliweni then ku ve na wun'we no vo handwriting nga ku yi fana na ya mfuwethu risimati mo ni n'wi vula hi vito ku na loko a lava ku ta hlamula la handwriting yi fana ya risimati Wilson Mkhari mara opposition liya yi tsale ku Daniel Mkhari Magezi Daniel Mkhari so yi vi yi opposa in time within that 30 days nakona ni ku khotiwa vito ra mina ku hi mina ni nga vulavula hi N'wamanungu a vhiya a nga ri hero leswi ni swi vulisiwaka swona swin'wana swa ku thyakisa vito ra nhenha i vukatsiwa na vito ra mina vukatsiwa na vito ra xivambu ku hi hina hi nga hlohlotela sweswo misleader mfumo so swi vi swi ya le se a hi yi herini 30 days hi ti 13 ta December i yini leswi fanelaka swi humelela sweswi ku se ku fanele ku implementiwa swi vula ku va Limpopo hi mhaka ku hi vona a hi apply ka vona national yo pasiseka hi madamu lamakulu yi wela ka madamu lamakulu eN'wamanungu Dam va fa va humesa papila leri hi ri vitanaka i yellow letter leri va ku va tsala application ya wena niketa record yi humeleleni gazette yi gazetiwini va tsala na date ya gazette xifumo hi sweswo ivi va tsalela district ya Mopani hi ku damu leri le ka district ya Mopani va tsalela Greater Giyani as a local because yi le ka local office ya speaker ya Mboweni hi yo a yi rhamba ka public participation on behalf of arts and culture. Okay. Kuna ni siku va yimela yi nemetwini kuna un'wana nga rhumela na ri ankari mawuwana na ri ankari amla ku hetisela mo ku yini lava ku hetisela hi ku tsundzuxeka na kwala hi nga va cikela vito se va sungula ku holova kuna la ka social media se ni vone application ya munhu a nga wa muti wa lowuya a ngo va muti va teki xiboho va n'wi susa as a hosi se yeho va yisa khoto mani ta ku loko mi kha mi pfuniwa hi rixaka mi nga tlhe mi holova hi xin'wina na leswi nga laveki khoto loko va za va ku inasekela yi teka xiboho ya ku veka ya ku susa vulavula ni xin'wina mutini hayi mi ya hi poyila se hi ya twa swilo swa muti a khoto hi ku va ku ri na swivutiso swa muti a ni kombela ku va endla tano nemetweni a hi hundzeni la sweswo mingisero Munghana Lonene FM antivi ku muhumelerisi va lo fika gaceni kambe hambiswiritani hi langutela ku hi ta twa ku zidlikha vona va ri yini kwele va nga kona kambe ke ni khensile mingiseri la nga ta na tlhelo rero n'we mi nga khumbiwa loko ku ri ku na leswi mi lava ku vulavula hi swona a mi nyika nkarhi wa ku va mi hlamula ka leswi a kha khumba swona kambe leswi a swi vula nkandziyiso lowu na mi ni nga wu kuma wa ku mavito loko ma ze ma va magazetiwini i ma ximfumo loko ma ze magazetiwa ma va se ma kha ma nyikiwa ximfumo hi ndlela leya vuhosi leya vulavulaka yona i mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu ku ni tshama ni kha ni swi vula ku hina na hina le ka Munghana Lonene a hi niki vanhu nkarhi va vulavula hi timhaka ta swa vuhosi ku mani hi ya nga hosi mani hi ya ka nga ri ku hosi kambe leswi hi tsundzuxaka swona minkarhi na masiku i ku a hi tiyisiseni ku hi tshika va ndyangu va teka xiboho loko va ndyangu va teka xiboho ka timhaka ta swa vuhosi loko va teka xiboho xexo hina se ha kota ku vulavula hi swoho ku hayi va ndyangu va teke xiboho lexi va ndyangu va teke xiboho lexiya swa vuhosi anakini i swa ndyangu ma hi va mhaka kona se a hi tiyisiseni sweswo hi vona ku loko hi vulavula hi timhaka ta vuhosi ku na huvo leyi tekaka xiboho ya va ndyangu ni vulavule ko tala na MEC Biskop Makamu ku
huvo leyi tekaka timhaka ta vuhosi i va yi va ndyangu lava va nge ri hina tanihi ndyangu hi ri la ka mathevula hosi ku ta va ku ri mani swi helela kwalaho loko va ze va teka swiboho swoleswo swi vula ku na siku leri va nga ta teka xiboho xa ku hina va ndyangu wa ka mani hi ri loyi a nge hevi hosi va ta teka ivi loko va teka swi vula ku ta boheka ku va na yini ku va na mitshamo leyi nga ta hetelela yi vulavula hi timhaka ta ku hikokwalaho ka yini ivi va ndyangu va twanana ku hi twanane leswi hi mhaka ya leswi na leswi na leswi ivi ku yiwa mahlweni kambe hi nga tengi ta vuhosi amoyeni hi nga tengi ta vuhosi ka social media i swilo swa ndyangu loko ho ndla sweswo hi ta endla leswaku tanihi rixaka hi xiximiwa hi xiximeka ntsena hi swo ni kombelaka swo vaka hina a hi xiximenini hi xiximeka hi va rixaka ro xiximiwa ma va mhaka kona kambe hambi swi ri tani a hi twaneni ku van'wana mi ri yini timhaka 0860 002543 nakona ku eafrika wa vulavula hi ku haxela wona t kusuka a studio 1 hi le masingita mall a giyani un'wana mingiseri loyi ni hlekani ni botside mpfukile ma poto wa mina hi pfukile hi ngo vona papa hi hlayisiwile mama a khensa swinene papa mi vulavula na Maswanganyi kwala ka Maswanganyi tikweni ahi Maswanganyi ka Maswanganyi mi va vuhosi oxa vorosa oxa nyama iko n'wina mukhometi ku na mapapila ma nga ku circulateni mani kumbexani loko ku ri kwava mundzuku kumbe mahlweni mi nga hi kumela rivulavulelo wa dyondzo mayelana na xikolo lexi hi nga na xona xa primary kwala papila ri komba ku ri xi ta xi tsariwile for nkarhinyana mara ku ri vana va ta va dyondza kwini a swi le rivaleni swi vula ku ri va ta va vo tshama kaya ku fika sweswo hi mayelana na group to karhi ti nga ku vileleni mayelana hi ku ya hi ku fambisa byi languteka ku byi nga ri yi vuye yi tsema Maswanganyi mi le ku chayeleni ri vuye ri tsema riqingho ra n'wehe mi ri swi endlisa ku yini mi ri va ri swivangelo xa ku pfariwa ka xikolo i yini xivangelo xa ku pfariwa ka xikolo hi ku ya hi papila leri ni ri vona ku kha ri tsutsuma ka swiyenge swa mahungu ri kombisa ku ri kumbe a hi ndleleni so yana ni kombela mi khomisa sweswo hi ku hi la ku tsutsumela le ku nga na Brian Gacheni n'wina mo khomisa sweswo mi humelerisi va teka tinomboro ta n'wina hi ta yi teka ku ya mahlweni hi ndlela leyi a hi yeneni le ku nga na Gacheni hi ndlela leyi okay Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusompfa loko u tlanga a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za Munghana Lonene FM makombandlela. Alright, sweswo ke hari la xikolweni xa le henhla xa Matete la ka masipala wa xifundzatsongo xa Vhembe ya burisana na MEC ndzawulo ya dyondzo le fundzeninkulu xa Limpopo MEC Mavungu Lerule Ramakhanya a ku ri ka ntirho lowu nga ku yeni mahlweni ku nga ntirho wa ku pfuriwa ka xikolo lexi xi nga sungula ku akiwa malembe mambirhi lama nga hundza so ntirho lowu wu nga se wu nga fika emakumu a swi na ntlhanu wa timinetse swa ha ku hela hinkwaswo hi la ku ta kumeka hi karhi hi burisana na MEC hi ndlela yaleyo kambe gondzo leyi nga fambiwa eka leswi ni burisani na van'wani va vadyondzi va karhi va kombisa leswaku swi a swi tika swinene eka nkarhi lowu nga hundza a va nga swi koti ku vuyisa tidyondzo ta vona emahlweni tlhelo ni kota na ku burisana na mathicara kwala va nga kumeka ni karhi ni vulavula na vona va ni kombisa leswaku vadyondzi a va fika va manyana eka makamara lama a ma ri kona hi nkarhi wolowo
se swi tika swinene se sweswi ku nga na miako yintshwa leyi nga akiwa eka siku ra namuntlha swi kota ku antswisa swilo vadyondzi a va ha kumeki va karhi va amanyana hi ndlela yeleyo ku na swin'wana swi nga cinciwa la ka xikolo lexiwani hi loko swi ta eka miako na matshamelo ya swilo so sweswo tomeka swi karhi swi yisa tidyondzo hi ndlela ya kahle emahlweni va kombisa na leswaku loko swi ta eka mbuyelo wa ntangakhume va ta kota na ku tirha kahle na vadyondzi lavawani hi nhlayo yintsongo va nga na vadyondzi vo tala lava kotaku swi nga swi va tikela ku kumeka va ri va va lawula loko va ri eka makamara yo dyondzela eka wona se loko ku ri na nhlayo yintsongo ya vana va kombiseni mathicara na vatswari leswaku swi va swi olovela vana va xikolo hi ndlela yaleyo na leswaku va kota ku tirha hi ndlela yaleyo kasi xin'wanyana xi nga kumbeka xi karhi xi kombisiwa laha kombisiwe mhaka ya switirhisiwa leswi a swi nga koti na ku va swi karhi swi tisiwa switirhisiwa swa thekinoloji a swi fanele swi tisiwa laha eka xikolo lexi hikuva miaka ya kona yi nga hlayisekangi kasi eka nkarhi wa sweswiwani va ta kota ku va tisela na ti-tablet eka minkarhi leyi taku va kota ku yisiwa emahlweni tidyondzo leswi va ku swi karhi swi antswisa loko swi ta eka timhaka ta dyondzo hi ndlela yaleyo kasi xin'wanyana xi nga kumeka karhi xi langutisiwa ku langutisiwe mhaka ya ku va vana va kumeka va karhi va famba la muganga lowu va nga ti va ta dyondzela xikolo lexiwani hikokwalaho ka ku va xikolo xa ko xi va xi nga hlayisekangi kambe ka nkarhi wa sweswi va langutele leswaku eka malembe lama taku ku va na vana lava va nga ta va ta tsarisa hi nhlayo ya xiyimo xa le henhla ivi ku yisiwa tidyondzo emahlweni va fikile MEC mavunguleri le Ramakhanyi ngeni va amukela hi twa leswaku vona ntirho lowani va wu fambisise kwini eka siku ra namuntlha MEC na va amukela eka Munghana Lonene FM a hi sunguleni hi lowu ntirho wu ve kona eka siku ra namuntlha mi titwa njhani hi ku va vadyondzi va tsakile eka siku ra namuntlha na vatswari va vonini va tsakile mi ri yini n'wina tanihi MEC sweswo ni tsakile because confirmation leyi tshamaku yi kha yi vulavula hi yona ya ku ri n'wana a ngheni a tlilasini ku va na mudyondzisi namuntlha hi tise tlilasi because some of the schools ma swi vona ku ri ti va ti nga ri kahle ngopfu so namuntlha loko hi kha hi pfula xikolo lexi ha confirma ku ri Limpopo Department of Education Limpopo 7th Administration hi ta tirhela vanhu and hi sweswi hi le ku tirheni mara swin'wanyana leswi ni tsakisaka ku ri lawani ka xikolo lexi va ti bohile vona hi voxe Ndabezitha community va ri they will look after the school and loko va kha va swi endla so swi endla ku ri na hina hi kota ku ya ku pfuna van'wanyana ka tindhawu tin'wanyana loko hi nga se za hi ya amoyeni ni minkarhi luwa ni mbutise hi swikolo swin'wana leswi mi fanelaka mi ya swi pfula i swi ngani mi ni kombise mu ku swi kona nyana swi fanelaka mi ya mahlweni mi ya swi pfula this week va kha hi hetisa hi lava ku heta match wa hina hi ku pfula swikolo leswi swa ti-storm damage leswi hi nga swi aka hi swi va ri hi renovator leswi a swi ri storm damaged this week na next week hi na swimbirhi laha hi ta va hi kha hi ya kona kambe ku na ti-service providers ta hina ta 64 lava hi nga va appointa lava va ya ku xikolweni ka ti-storm damage schools hi tsutsumisana naswona hi timhaka ta ku ri ha attenda ti-storm damage schools ta October last year mara hi ri busy sweswi na ku checka damage i nga humelela hi January so hi ta va hi kha hi ya ka swona hi kha hi ku tsutsuma swi ya antswisa dyondzo na ku dyondza ka vana hi ndlela yini leswi mi nga swi endla lawani hi nga aka loko yi hete ku aka classroom yin'wanyana na yin'wanyana i ta na ti-desk ta yona swi vula ku ri vana va na ndhawu yo tshama swi vula ku ri va kota ku dyondza va relaxile xa vumbirhi swi endla ku ri the school na xona ti-norms and standard ta vona sweswi lawani ku fana la hi swone ku ri ku xota one teacher swi vula ku ri na loko hi ri na ti-staff room loko vadyondzisi va ta na vona va na ndhawu yo kota ku tshama remember teaching na yona it's about preparation so loko ku ri na
xikolo so va ri na ndhawu yo tshama va ri na ndhawu ya ku endla ti-preparation swi vula ku ri va hanya swi olovile so that is why ni ri miako ya kahle i miako leyi i endlaku ku ri ku va na excellence ka vana va hina hi lava ti-rippling effects the class of 2025 ya laha amatel i hi nyike 90%. So na n'waka what I'm saying ka principal na vadyondzisi timhaka ta ku ri ti-rippling effects letiya ta class ya grade 12 a ti yi na le hansi a ni ri sweswi va na ti-classroom a swi yi na le hansi ka 11 ka 10 ka 9 ka 8 hi vona xikolo hinkwaswo ka vona swi sungula ku va their daily life ku ri vona va pasa sweswo mec khensa swinene nkarhi wun'we a khensa sweswo khalanga mi ngeni vuya ka n'wina hi yisa mahlweni nongonoko wa afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mingisela umngana lona FM komba ndlela kutisela nongonoko Afrika wa vulavula ntere kutisela wona kusuka studio 1 ile masingita mall ya kubulana holobye wa ndelo ya rihanyo dokodela Aaron Mtswaledi ila kubulana bona la ilanguteka timhaka leti ta xiviko lexi xi nga humesiwa University ya Free State lexi a xi vulavula hi timhaka ta swipapa ku ri onge tiko na nxungeto wo karhi ka timhaka ta swa rihanyo kambe hi ku ya hi ndawulo ya rihanyo va kombisa leswaku swi hlayisekile ku swi nga tirhisiwa ku ya amahlweni hi ndlela leyo mani nga heti nkarhi va amukela hi bulana bona hi twa ku holobye va ri yini eka nhlekani lowu. Minister, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Antivi ku swi vula ku kumbexani ni hatsiserile la mi nga a ni titwi la kumbexani vovele ku ni tweni mani a ni koti ku vatwa kambe hambiswiritano i mhaka leyi lavaka va hi bula hi yona eka nhlekani lowu mingisero Mngana Lona FM na ha ri ndele muhumelerisi wa mina va ni kowetela ku hayi se va fikile layinini hi nga kota ku va hi bula na vona kambe loko va nga se fika hi ndlela leyi a ni twe lexiya xinavetiso lexiya xa ku laha a hi tumbe timhaka hi ku lavela vativi se loko ndzi ni vona ku hi ku lavela vativi a ni ve ni hleketa ku kumbexani se va va kumini kambe va ha ri ku fonini ku va ta kota ku va hi bula na vona hi lava ku ta ku bula na vona laha hi ta kota ku twa we can't go to the leagues. I need to walk because I'm heading to Mungala. Okay but komba se ba fikile holobye Aaron Mtswaledi. Minister, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Good afternoon, sir. And we really appreciate your time, Minister. Thank you very much for being with us. Let's start here. Yesterday, you had a presser wherein you were giving assurance to the public with regard to sanitary products. Maybe let's start with who were in this presser and what was the purpose of that presser? Well, you remember that the Department of Analytical Chemistry at the University of Free State released a study or a research results on the 25th of February, whereby they were saying they detected chemicals that are called endocrine disrupting chemicals. They detected them in sanitary pads and panty liners. I'm sure you remember that. That caused yes, you did speak to them, yeah. And scare among women. It scared them. So what I did, because people wanted a response from government to give direction. So what I did, I called scientists, researchers, and clinicians. I called them together. I also called regulatory authorities like the South African Health Product Regulatory Authority. But I also called international bodies as represented by the World Health Organization in Geneva. They've got scientists there who deal with these chemicals and all that. I put them together to look into this study and tell us exactly whether there is any danger here or there's anything that must scare people. We met for the last time on Saturday and agreed that we must now call a press conference to give the nation the findings, because indeed their findings is that there is absolutely nothing much to worry about, for the simple reason that this chemical is found. Scientists have known about them since 1920, meaning it's 106 years that scientists have known that there are this type of chemicals called EDCs. And they also found that they are widespread in the lives of human beings. They are found in food, they are found in cosmetics, they are found in toothpaste,
They are found in the soil. They are used as pesticides. They are found in paint. You know, they are said to be ubiquitous, meaning they are all over. And so, what is new now about sanitary pads? There's been 20 international already that has been done about the presence of these chemicals on sanitary pads as to what type of problems they will cause. That has been done already since 2009 only, just recently since 2009. There were 20 different studies that were done about the presence of these chemicals in the sanitary pads, whether they will cause trouble and all that. Nobody has been able to establish that link, whether there's any disease or what. We also went to the South African Obstetrics and Gynecology Association because this is dealing with women. This study is scaring women about their reproductive health, as in sanitary pads and all that. So we went to the society because they deal with women. Gynecologists meet women every day. When a gynecologist will pick up, he's touching women on their private parts, on their reproduction and all that. We asked them, have they met any woman who has got any disease of any sort in both public and private because they were using pads? And they said, no, they don't know anything about that. They've never met that. We then went to the National Health Laboratory Services, which is a network of 265 laboratories in the country. When you go to hospital, any public hospital, whether they take your blood, your urine, any sample they take from your body, they send it to one of those laboratories. We asked them, has there ever been any sample of anything that has been sent to you whereby the person was sick and something was found in their blood related to these chemicals? And they said no. So we then went to the World Health Organization and asked them, because these chemicals were known from 1920, has there been any investigation about them? They said no. Scientists have been investigating them all over the world every day. There is no sign of illness that they cause. They are just there because they occur in nature, but they are also man-made. It's not that they are there because somebody manufactured them. Even natural ones are there, this type of chemicals. And that's why they are there in the soil, in the water, in the food, and et cetera, et cetera. And Minister, when you're talking about people that you spoke to, and unfortunately I did not hear you say anything about the very people who did the research. Did you go back to them to say, this is our report, and try to find a synergy in the two reports, the people that you spoke to and their research? What synergy? What synergy were we supposed to find, by the way? I mean, Honorable Minister, you put up a team based on the research that was made by the University of Free State. Now you have just shared with us the people that you spoke to, you consulted, but then did you go back to the university, people who did the very research that brought you to? Right from the beginning, when these teams met, we asked them, and what we even did. Remember, these people are just laboratory people. We do have our own medical research people who are known. We've got institutions like the South African Medical Research Council. So what we did, the University of Cape Town has got a medical school. This research did not come out of medical school, but we phoned them. We phoned the Department of Chemical Pathology. Chemical pathology is a course which I did as a doctor when I was doing fourth-year medicine, which teach you about chemicals in the body, and this study deals with chemicals. The Department of Chemical Pathology said, no, we were not consulted, we were not involved, we don't know anything. We then went to the Department of Endocrinology. These chemicals are said to be interfering with hormones, and hormones are produced by the endocrine system, endocrine gland. So there is a Department of Endocrinology. We said, you guys dealing with hormones and endocrine gland,
what did you know about this study? They said, no, we're not involved. We then went to the Department of Obstetrics and Gynecology. Those who deal with women, diseases of women, reproduction among women, menstruation and all that, they also were not involved. So yesterday, the people who conducted this study were there in the press conference, were not speaking behind their back. And what is going to happen now? You're saying to the public they are safe to use, and what happens to the findings? Is it discarded? What is going to happen going forward? What is going to happen to what? Now that we had the research that gave us the findings that you spoke to when you were having a presser yesterday, people were scared to say, hey, are we still going to use the sanitary products? What is it that you're saying to the nation? Yes. We made it clear that they must use them because we have got no reason to tell them that mustn't. The National Consumer Commission, clearly said they are not going to recall them. Even the people who did this study released a statement because they were not participating in our press conference. They were just present. They released a statement that their research did not mean that any product must be recalled, and their research was not a medical advice, and their research was not meant to scare people, etc. So in a way, I regard it as a matured way of retracting what you have done or what you have said. I regard it like that because even they themselves said, no, these products must not be recalled. So, and finally, Minister, as it was, yes. Finally, Minister, as the custodian of the Department of Health, maybe going forward, issues that talks to health should first go via you. What is your advice to people who are giving out research and findings that end up scaring people with no basis or substance? Look, I don't control scientists. I cannot determine what they research. They've got the right, if you understand what I mean. They've got the freedom to do their work. Some of the research is done in universities. I can't go and say, I'm the Minister of Health. This research is wanted, that one. No, I can't do that. But the Medical Research Council is an organization chosen by government and is funded by the government. And every year they go to report to council, the South African Medical Research Council. It is the one that issues money for people to research and bring their research findings there so that they peer review them. So it's not me who must tell researchers that, no, come here, come to me. There is a council of researchers, of people who are professors, who are at their level, who will tell them that, no, this research, etc., etc. Even the money for research, I don't send it directly to... You are aware that there were many researchers who were funded by PEPFAR. You remember PEPFAR from America? Yes. When Trump pulled that money back, Treasury gave us 750 million to try and catch up here and there. Part of the money was for research. I did not send it to any researcher. I sent it to the Medical Research Council, a council that has got a president and a chairperson, a council that consists of experts. You know, so I gave it to them and say, you are the ones who must decide who must research what. So it's not me. So I'm not going to tell researchers and scientists that whatever you have done, you bring to me. Yes. But there are those who are decent, who say, Minister, we have done this research. We are going to release it. We want you to see it first. There's no chance of me changing and say, this is bad and all that. But they do show me. They show me first those who are decent and say, we don't want you to read it in the media like anybody else. You must know that we are going to release the results of such and such a research. In that way, it's better because we work together, you know. And I know I said finally, but I cannot let you go without saying a thing or a word or so with regard to your fallen hero. I'm sure you had fond moments that you still remember about the now late Musiwa Likota. What will be your fond moments that you remember about you are working with the former chairperson of ANC, the former president of Congress of the People? Look, I was very close to him, by the way. I met Terra for the first time. Remember, I was still very young when I was still at high school
when they were sentenced to Robben Island after the Prof. Morali, when he was at the University of Limpopo. I was still at high school, so I didn't know him. I met him when he came out of Robben Island because I was the president of SRC between 1982 and 1983 at the University of Natal Medical School. We used to have money where we invite anybody to high school when they were sentenced to Robben Island after the Prof. Morali, when he was at the University of Limpopo. I was still at high school, so I didn't know him. I met him when he came out of Robben Island because I was the president of SRC between 1982 and 1983 at the University of Natal Medical School. We used to have money where we invite anybody who's released out of Robben Island because we're very curious. We're student activists who wanted to know because we just heard about Mandela. Nobody has seen him except through pictures which were taken in 1964. The new pictures, we didn't even know what he looks like. We knew the 1964 pictures. So we used to call these people to talk to them curiously. And one of the people we called was Terra Lekota. That's when I met him for the first time. And he told us why they went to jail and all that. And on June the 16th, we asked him to come and address the students in the university during June the 16th. And in the evening, we collected those who were student leaders. We sat together and around some few beers. That time, one was still drinking. Yes. We sat around a few beers and say, Terra, can you teach these young people about the struggle? So that's how I knew him. Then, in 1983, we all went to Mitchell's Plain to launch the United Democratic Front. People confuse it with the United Democratic Movement of Holomisa. No, that was the United Democratic Front to bring people all together to fight apartheid. It was held in Mitchell's Plain in 1983. I was leading a student delegation from Natal, and when we arrived there, Terra was chosen as the publicity secretary of UDF. When Popo Molefe was the general secretary, Terra became the publicity to publicize UDF. From there, we interacted with him all the time. One day, I still remember when I realized this man is a very strong activist. I got a lift from him to Durban, and they were together. On the way, we lifted one old man, and Terra started asking where he works, and he said whether he has joined a union. The man did not know what a union is, and Terra started from the beginning, teaching about what a union is and the history, and very patiently explaining to him what is going to be his disadvantage of being a worker without a union, etc. So he was actually that type of a person. I see. But he also on a lighter note, he also loved his food, by the way. So he loved his food. For loving his food as in taking to a lot, or there's a specific Well, I food just say specific? he loved his food. I want to tell you this joke. He was going to visit me and Dr. Parker when we were still NECs in Limpopo. So that evening, yes, they were going to come to my house. So we were going to be three. And we bought a full chicken. I bought a full chicken for them. We ate it, the three of us. When it got finished, he said, "Where is another chicken?" I said, "No, I bought only one." He said, "What? Just one?" I said, "What is the joke?" Throughout the meeting, he said, "Comrade, I'm going to remember this day as that long knife of the biggest hunger I've ever experienced in my whole life." One chicken for three people. Dr. Mtsaneni, unfortunately, I'm running out of time. Biggest hunger, yes, okay. Okay, I ran out of time. Otherwise, thank you very much for your time, Minister. No, thank you. Thank you. All right. It's so mixed from Galalon and Femana by Bulana Bona, all of the Dogadela Adon Twalidi. I didn't come on them Sabah or and went second. Palamende ya Rishaka, le Afrika wa Bulabula.
Sweswo mixero mnganalo na FM vuyile ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Africa wa vulavula nkaya timinete ntsena ku pela wara ya 10 hi komisa ku mixana kantsongo ni nga seka n'wendi wa hina loyi nga ta n'wi landa sweswiwani yima ni sungula ni mi byela ku loko ka hi bula na holobye Aaron Mtswadeli va kombise ku a va hlengeleti swiyenge swo hambanahambana xipano xikulu lexi xi katsaka na xiyenge xa rihanyo xa misama lava kha va kombisa timhaka ta ku ri loko va kha va endle vulavisisi lebyi ya ku ya kumeka ku a ku na nxungeto lowu vulavuriwaka wa timhaka ta leswi swipapa kumbexana swi nga hetelaka swi va na swoho etlhelweni ra matshamelo kumbe etlhelweni ra swilo leswi swi fambelanaka na timhaka ta vuhlayiseki ku ya hi laha xiviko xa yunivhesiti ya le Free State a xi vulavula ha kona kasi swin'wana leswi va nga hetelela va vulavula hi swona timhaka ta leswaku va lava nga endla vulavisisi va kombisile ku voho a va nga endli vulavisisi va kha va tirhisana na xiyenge xihi kumbe xa rihanyo a ko va timhaka ntsena ta vanhu lava va nga vanhu lava tirhaka a ti-lab kumbe a ti-laboratory leti ti hetelelaka ti kha ti endla vulavisisi lebyi va nga hetelela va byi endlele hi ndlela yaleyo se hi yo mhaka ku hetelele ku ve na mhaka yeleya ya ku va va kuma sweswiyaka va nge ri kumbexana ku nga ku ri ndlela yin'wana ya ku leswi va tivisaka na ku a va nga vuli ku switirhisiwa leswi swi nga ha tirhisiwi so ko va tlhelo rin'wana ra ku kombisa ku va tlhelerisa ndzhaku se ni ri a swi koteki ke ku swiviko leswi swi fambelana na timhaka ta rihanyo tanihi murhangeri wa xiyenge xa rihanyo va ku heyi vulavisisi byi le ku endliweni hala na hala khalanga kambe loko byi ka byi endliwa hala na hala a swi vuli ku mina hi ndzawulo ya rihanyo ni ta fana ni yani ku hey tisana haleni hi ndlela yaleyo kambe ku to va na xiyimo xo xa muxaka wolowo xa ku loko xiviko xi humini loko swi lava ku hi hlamula hina tanihi ndzawulo hi hetelela hi hlamula hi ndlela yaleyo kasi yo hetisela leyi hi bula yona i ya ku hundze misaveni ka musiwa Patrick Lekota va kombisa timhaka ta ku a va n'wi tiva swinene a va ri kusuhi swinene loko va ha ri University of Natal va hetelele va n'wi vitana ku va a ta vulavula na voho tanihi va lava a va hetelela va rhandzela timhaka ta swa tipolitiki va kombisana hi timhaka letiya ta ku va kha va langute ngopfu ka timhaka ta leswaku a ku ri ku lemukisana na ku dyondzisana na ku lunga ka voho tatana musiwa Patrick Lekota kambe loko ka hetisela va kombisa ku hayi i munhu un'wana loyi a ti rhandzela swakudya swa yena mayiva mhaka ko swakudya swa yena yi tirhaka hi matlhelo mambirhi ku nga swakudya swa yena tanihi xivulavulelo na swakudya swa yena tanihi hi xivulwa xi ngo vula swoswoleswo se ni va vutisa ku kahle a ku ri timhaka ta ku rhandza swakudya swa yena kumbe swakudya swa yena hi matlhelo mambirhi va ku hayi kho hi tlhelo rero yingisela ivi loko ni yingisela na ya kuma ku heyi va vule timhaka ta ku va xave huku yin'we va ri vanharhu ivi loko se va heta ku dya ivi va hetela va vutisa ku ya vumbirhi yi kwihi se va ku hayi kona va ku siku leri ta tshama ri ri ka matimu ku va ku ri siku leri ri hetelela ku ri tikuma ni ta dlayisiwa ndlala hi ndlela yoyo le nkama lowa va ri ti-MEC dokotela Mtswaledi na dokotela Joe Phahla a Limpopo ni la ku ya bula na Professor Dumisani Mabunda va hi hlelela nyana kantsongo leswi nge le ku endlekeni ka Madlanga kambe ni nga se bula na vona yima ni sungula ni ku byela ku MEC wa timali exifundzenikulu xa Limpopo Gabo Mawai u ta andlala mpimanyeto wa timali ta lembe 2026-2027 hi ravumbirhi ra ti 10 ya Nyankulu 2026 etihofisini ta huvo yo endla milawu ya xifundzankulu eLeboakgomo ya hora ya 10 nimixo va nge ri mpimanyeto lowu wu ta haxiwa thwi eka switichi swa Munghana Lonene FM Phalaphala FM Thobela FM xikan'we na le ka swiyenge swa mabulo swa ndzawulo ya timali ya xifundzankulu xa Limpopo va nge ri kuma vuxokoxoko byo tala tihlanganiseni na Phumudzo Mamphiswana eka nomboro ya 083 619 2468 kumbe Ana Oliphant eka nomboro ya 082 804 9730 mingaku #limbudget 2026 #alimpopo that works for all kumbe Limpopo that works for all #leave no one behind ayeni ka prof ibola na bona prof nhlekani khalanga xewetana va yingisile tolo na namuntlha ku pfuke huyi ka commission ya Madlanga ngopfungopfu loko un'wamabindzu va kha va Karim va kha va kombisa ku ku na swixungeto swo tala ka vutomi bya vona na ku nyika vumbhoni hi ndlela liya swi nge va oloveli kambe xivutiso ku nga va ku prof mi le ku voneni ka yini n'wina ngopfungopfu kusuka kwele ka ku va Justice Madlanga va kombisa va kha ko ka va nga khomeki kahle hi swiviko swo huma ka vadokodela ku fika laha hi nga kona namuntlha inkomo khalanga ni nga vula leswaku ri Justice Madlanga i munhu la tivaka ntirho wa yena swinene wa yimisela
and loko a heta a teka xiboho i xiboho lexi xi amukeriwaka hi hinkwavo ku katsa na lava va ringeta ku yimisa ku ri mintirho ya emahlweni swi vonile namuntlha u teke xiboho xa leswaku ri nkulukumba Karim a ku nge vi na xungeto loko a ya mahlweni na ku yisa vumbhoni bya yena tanihileswi swi vonaka a yaka na byona emahlweni kambe a ko va matshalatshala ya vayimeri va yena hikuva va swi tiva leswaku ri ku na swo karhi leswi swi nga ta endla leswaku ri a vonakala a khumbeka ka vukungundzwana byi tivaka ku byi nga kona mi ta tsundzuka khalanga na loko ku nga se sunguriwa mpundzu lowuwani a ku ri na ku kokakokana exikarhi ka vayimeri kwalaho ko va ku ri vayingiseri va swi vona ka va kokakokana hi yini kambe a ku ri matshalatshala ya ku va ku endliwa leswaku ri a nga yisi vumbhoni emahlweni ku sweswi hi nga vona va ha ye ku wiseni khalanga kambe ha sungula ku connecta ti-dots hi xilungu a kha ha swi twa ku ri ku na timali leti ti nga khumbeka vo thendzisa hospital na vo Mawumela swi swo taniwani se loko a ta va hetile vumbhoni bya yena hi ta va hi na picture ya kahle ku vona ku ri leswi a ringeta ku a nga appear ka commission a ringeta ku tumbeta yini se loko xiyimo xi te tani ku fana na sweswi hi nga ka swona namuntlha ku loko mo languta timhaka ta vuhlayiseki matimu ya komba sweswo prof ku vuhlayiseki bya vaaki lava va nyikaka vumbhoni ka tikhomixini ta muxaka loko swi tikomba ngeta a byo va 100% ku va kona se a hi ntiyisiwi ke loko va kombisa ku mina na swi lava ku nyika vumbhoni kambe ongeti swi nga hetelela swi nga vi ka vuhlayiseki bya kahle ku na leswi swi vitanaka ku endla security assessment loko munhu a vula leswaku ri vutomi bya yena byi le ka nxungeto lava va yisaka ntirho wa ku va a ta ya emahlweni ka commission va languta swibumabumelo sweswo va kota ku teka xiboho ku ri hi mpela mbhoni yo karhi yi nga va vutomi bya yena byi le nghozini kambe loyiwani already a swi tiveka ku ri i mani a nga ri na ku tumbeta so loko commission yi langute swibumabumelo swa leswaku ri a nga appear emahlweni ka committee swi kumeke leswaku ri already vanhu va n'wi tiva and na swixungeto leswiya swi nga endleka ku swi lo fabricatiwa a hi swa ntiyiso hikuva vayimeri hambiloko va swi tiva leswaku ri loyi va n'wi yimelaka evulavula mavunwa va fanele va tirha ntirho wa vona hikuva va hola hi awara lero vo teka ti-chance ku ri nkarhi wun'wanyana commission yi nga pfumela leswaku ri a nga humeleli erivaleni a ta kota ku tumbeta vumbhoni byo karhi kambe loko emahlweni ka huvo ku fana na sweswi bya karhi bya huma vumbhoni bya ntiyiso na vumbhoni bya mavunwa so loko ku ri ku a appear ka camera swi endla leswaku ri commission yi nga koti ku kuma vuxokoxoko lebyi lavaka ku byi humelela erivaleni so hi nga vula leswaku ri vayimeri va yena a va lo hakeriwa mali kambe va swi tiva leswaku ri a ku na nchumu lexi fanele a xi tumbeta hikuva wa tiveka vito ra yena a ri mention-iwile hi timbhoni tin'wana leti nga hundza so ku va a appear ka commission a swi nga ta ze swi xungeta vutomi bya yena hikuva already wa tiveka kambe loko mi kha mi languta leswi nga le ku endlekeni ka commission leyi kusuka kwele ka ku nyikiwa vumbhoni ku fika ka kwele ka ku ka va nga yi va nyika vumbhoni va kombisa ku ka va nga pfukangi mi le ku voneni xifaniso xa njhani mi vona xifaniso xa vanhu lava nge le ku ringeteni ku luka manu ya ku va nga tikumi va hlangane na xiyimo lexi xi hetelelaka xi va fikisaka ku va va nyika vumbhoni hi ku chava sweswi va nga va ku va kha va chava swona Justice Madlanga u vule leswaku ri un'wana na un'wana loyi a tisaka papila ra ku huma ka dokodela ri ta lavisisiwa ku va na vuxokoxoko ta swi tiva leswaku ri madokodela minkarhi yo tala loko va tsala ti-handwriting ta vona ti va leti nga vonakeki se va ta chava na vona hikuva va twe Justice Madlanga a vula leswaku loyi a tsalaka papila ra vumbhoni byo hemba i ta fanele ku ta aka commission a ta tiyisisa ku himpela mbhoni leyi a nga yi nyika papila leriwani hikunene a yi tshamisekanga na leswi voneni na namuntlha khalanga hambi general commissioner Mkhwanazi yalowo le kurhuleni i appearile swi nghenelelaka leswi mbhoni a yi vulavula swona namuntlha a hlamusela ku ri
na yena a nga hanyang kahle va tlherisela siku leri a nga ta fanele ku vuyela futhi ka rona se Justice Madlanga i ta langutisa swilo loko swo kumeka leswaku ri tidokodela letiwani ti tsala mavunwa hikuva ti xaviwile na tona ti ta fanele ku va ti ya humelela ka commission ti hlamusela ku ri hikokwalaho ka yini ti nghenelela ka vugevenga kambe loko ku ri hi ntiyiso ti ta ya hlamusela ku hakunene munhu wo karhi u tile ka surgery ya mina ni fika ni n'wi kambisisa ni kuma leswaku a nga tshamisekanga hi swona swi nga endla leswaku ri lowu nyika nkarhi wa ku va a nga koti ku ta humelela ka commission eka siku lera ri vekiwile khalani le ku languteni ku loko i kha yingisela swi vona ku vanhu va le ku tiseni vumbhoni hi ku hambanahambana ka vona ni kombela hi tlhelelanyana ka mukhaya wa n'wina wa le Limpopo Xiviri van'wani va ku i Xivuri loko va nyika vumbhoni va kombisa timhaka ta ku va pfa va lombiwa mali hi vanhu vo fana na va nkulukumba Kurt Matlala kambe ve ri a va tivi na ku va tshama kwihi a va si tshama va va vhakela mutini wa vona vumbhoni lebyiwani loko va kha va byi nyika va swi hleketa ku ku na n'wina mi nga tshama tanihi vahleri na hina hi nga yingisela ku hi nga hetelela ku hi swi twa swiyimo leswi ku vo ringeta ku ndla xikukwana etlela vurhongo prof Khalanga swa tika loko i ri munhu nkulukumba i ringeta ku vulavula mavunwa hikuva loko se ma kumeka mavunwa i ta chava no famba ka public spaces i ta faka magogozi ku ri va nga ku voni vanhu leswi hlamarisaka i ku vanhu lava nga ti-position ta le henhla exiphoriseni va famba va lombalomba timali aka vanhu yes va nga vula leswaku loko va tivana na vona va nga swi tivi swigevenga a vo tiva ku i munghana kambe a swi tshembisi sweswo hikuva loko mi kha mi ri vanghana mi va mi kha mi tivana ku ri ku antswa ku tlula siku leri mi nga hlangana hi rona lero loko ku ri ku u vona ku ri munghana loyiwani a nga ni nghenisa nghozini wa kota ku hatla i suka kambe leswi swi veka xifaniso ka xi nga tshamisekanga ku ri loko phorisa ro fana na general ri famba ri lombalomba timali hikuva ri lava ku ya penalbitisa movha kumbe ri lava ku ya endla xitehwili swi endla ku ri lava va nga le hansi hi ku ya hi ti-position vona ke va nga va ri ka position yo fana na yini ku va nga xavi hi swigevenga hikuva mali leyi va yi holaka a yi koti ku xava swo tala kambe vumbhoni byi ta feriwa hi commission hikuva loko va kha va kombana hi tintiho loyi a taku ndzhaku i fika a vula leswaku leya mbhoni nga vulavula hi vito ra mina a yi vulavula mavunwa mina hi mina ni vulavulaka ntiyiso se commission yi ta kota ku hlela vumbhoni hinkwabyo a ku heteleleni hi swi tiva as public ku ri ntiyiso wu le kwini lexi hi lavaka xona tanihi vahleri Khalanga hi navela ku ri xiyimo xa maphorisa na criminal justice xi vuyela eka xiyimo xa kahle leswaku loko hi yimisiwa hi maphorisa lomu tindleleni hi nga chavi hi ku kumbexana hi yimisiwa hi swigevenga a hi hetiseni prof loko mi kha mi languta na minkarhi leyi va ku yi vekeriwile ti-commission ta muxaka lowu mi vona va ta swi kota ku fika hi nkarhi loko se ku tshungule ntungu wa lowu xitsanana a ni pfukangi a swi nge koteki Khalanga ku heta hi nkarhi lowu nga vekiwa lexi hi nga xi langutela ku ri loko vo endla application ya extension va ta nyikiwa hikuva president i lava leswaku ri timbhoni hinkwato nyikiwa nkarhi wo enela so swin'wani a swo hlwerisiwa hikuva commission yi lava ku kuma mali yo tala ku ndlela leyi nga nyikiwa yona kambe a hi swi tivi ku mundzuku ri ta pfuka ri xiseke yini so hina tanihi vahleri a hi ta ku a va nyikiwi nkarhi wo enela ku timbhoni hinkwato ti ta emahlweni ya ti-commission leti ya commission leyi na le ka ad hoc committee ku ri loko se swihuhuri leswi swi hundzile ku ta kota ku akiwa hi vuntshwa ku yiwa emahlweni ku loko vo hatlisela ku lava ku tsema ti-proceedings letiwani swi ta endla leswaku ri ti-recommendations ti va leti ti nga hetisekangiki
kambe ni pfumela leswaku loko vo endla swikombelo va ta nyikiwa nkarhi ku va va kota ku swongaswonga hinkwaswo leswi a va lava ku endla eka commission leyi khalanga. a ni ri n'wina vahleri prof mitlhemiku mitlhemiku ti-commission leti ti teka nkarhi wo leha se ta durha swi kona khalanga hina hi nga vahleri hina leswi hi swi vitanaka i commission fatigue. Mavona loko mi drive nkarhi wo leha khalanga nenge lowu nga ha swi koti ku kandziya ti-break se mo fanele mi yimanyana kambe ku va rixaka ri tiva leswi humelelaka ha pfumela leswaku ri a yi mahlweni loko nkarhi wu ri kona ku va hi nghenelela hi tivisa vaaki leswi nga ku humeleleni hi ta va kona kambe loko swi nga koteki vahleri va pfumela leswaku ri Munghana Lonene yi na vahleri vo hambanahambana leswaku ri vaakatiko va ka hina va nga saleli endzhaku va tiva leswi swi nga ku humeleleni eka tiko hinkwaro. wun'wana mingiseri i ri ni mi vutisa i twele ku hi hetini se i ri ni mi vutisa ku ku na nkarhi lowu n'wina tanihi muhleri prof mi va ku mi tshamini ku heyi namuntlha ni rindzele ku ya twa vumbhoni bya mani ku fana na van'wani va nge va langutele hi mahlongati ku tlhelela ka lieutenant general Nhlanhla Mkhwanazi na vanhu vo fana na va general Masemula loko va tlhelela le ka ad hoc committee ku va hlamula va ku yini lako se vanhu lava va vumbhoni va hundzini n'wina na n'wina swa fika kwala. Hina khalanga hi la ku aka rixaka loko hi vitaniwa hi ti-media houses to hambanahambana loko nkarhi wu pfumela hi va hi ri kona hikuva vaakatiko va fanele va va na milomo na matihlo kwalomu va nga kona hi kota ku va vonela leswi swi humelelaka etikweni hi kota ku va tivisa leswaku ri hi rixaka ya mahlweni hi nga saleli endzhaku vaakatiko va ka hina. Prof a khensa swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta a hi voneni ku yi tswala muhandzu muni ntshamo wa namuntlha lowu i ntshamo wo sindzisiwa hi ku a wu tikomba ku a wu laviwi ntshamo lowu. Hi swona khalanga kambe ha khensa hikuva xikombelo xexo a xi pfumeleriwanga lero hi langutele ku ri ri ta ku loko ri ya pela dyambu tidoto leti hi vulavulaka hi tona ti ta hlangana hi ta va hi na picture yo vonaka ku ya fikelela ka dyambu ra namuntlha. Khensile swinene prof inkomo. Inkomo Munghana Lonene FM. I can. Sabala ba ibula na bona i Professor Dumisani mabona. Mr Quiet lawa kawanye kan leswi ngere ku endlekeni ku ya hi leswi va swivonisaka swo hi tihlo ra vuhleri. Xiyimo xo tika swinene xa ku komba ku kahle vanhu lava ku va hetelela va tikuma va ri ka xiyimo xo tika va hetelela va ri ka xiyimo xo tika loko langutiwa ka timhaka ta leswaku i vanhu lava va hetelelaka va langute ngopfu ka ni ta swi vikisa ku yini va langute ngopfu ka voho se swi endla leswaku va chava na ku ya nyika vumbhoni ku ya hi laha a va langutiwe kumbe va languteriwe ha kona hi ndlela yaleyo so i mhaka yeleyo hi bula na vona prof ku ya amahlweni sale timinete tinharhu ntsena ku va ya ka hafu ku bila awara ya 12 ta mi nyika nkarhi wa ku va mi vulavula hafu ku bila awara ya n'we ta mi nyika nkarhi wa ku va mi ta na tlhelo ra n'we ra timhaka kambe na n'we loko ncindano o kuma wun'we hi twa ku n'wangulo wa n'wena wu ri yini ka timhaka leti hi nge le ku buleni hi toho kusuka kwele ka timhaka ta swipapa letiya hi nga vulavula na dokodela Aaron Mtswadeli a hi ta tsaka ku twa tlhelo ra n'we hi twa n'wangulo wa n'wena ku wu ri yini ka mhaka yoleyo loko ni nga ni vulavula hi ku twa n'wangulo wa n'wina swi susumeta hi yini ke swi susumeta hi ku sweswiwani hi ta bula na sesi Prudence Muyilwa bona va suka kona kwele ka National Consumer Commission mi ta tsundzuka ku hi bule na vona lava National Consumer Commission va hi nyika xifaniso xa ku hi ku ya hi voho va ta tiyisisa na ku vona leswaku ku tirhisaniwa na lavo va humelerisi va ti-suppliers va humelerisi na vatumbuluxi va swimakiwa leswi i ku ya hi National Consumer Commission yaleyo se la ta twa ku na namuntlha va ha vula sweswo kumbe swi herile kumbe ku endleka yini ke endzhaku ka loko ku ve na mbulavulo lowu nga tisiwa hi president wu nga tisiwa hi holobye wa timhaka ta rihanyo eka dokodela Aaron Mtswadeli se hi ta va kha hi bula na sis Prudence
eafukubele awara ya khumenharhu hlekani lowa xikwembu hi laha se hi nga ta nyika na wena nkarhi wa ku va u angula hi ndlela yoyoleyo kambe ke twana laha va ri mec wa timali exifuneninkulu xa limpopo eka Gabo Mawai u ta andlala mpimanyeto wa timali wa lembe ximali 26-27 hi ravumbirhi ra ti 10 ya Nyankulu ehofisini ya huvo yo endla milawu ya xifunenhankulu eLeboakgomo hi awara ya 10 vekele mpimanyeto lowu wu ta haxiwa 2 eka switichi swa Munghana Lonene FM, Phalaphala FM, Thobela FM xikan'we na le ka swiyenge swa mabulu swa ndzawulo ya timali ya xifunenhankulu xa Limpopo. Vengeri ku kuma vuxokoxoko byo tala mi tihlanganisa na Phumudzo Mampiswana eka nomboro ya 083 619 2468 kumbe Ana Oliphant eka nomboro ya 082 804 9730 #Limbudget 2026 #Limpopo that works for all #leave no one behind. Afukubele awara ya n'we a hi tweni kumanga misava awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini hlekani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM a hi sukeli mhaka hi ku tisela vativi khensile bonge n'wamungwana a tsina mahungu ya misava ya awara nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi kasi ke sweswi ntirhi hi ya ka murhangeri ka xiyenge xa swivilelo na vulavisisi eka National Consumer Commission ku nga sesi Prudence Mwilwa. Sesi Prudence nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm fine, thanks for asking. How are you? I'm fine, sir. Thank you for having us. Wonderful. As recent as last week, we spoke to the Commission regarding the research that was made by the University of Free State. And just yesterday, there was a press conference wherein the Department of Health, Dr. Aaron Mtwaduri was saying, no, those sanitary products are safe to use. Now, we want to get your position as the NCC. Where do you stand now that you have two directives? The other ones were saying they are not safe, and you were saying you're going to call the suppliers to do investigations. And what is the position today? Yes, it's also very important to say we were part of the press briefing yesterday. Our commissioner, Mr. Rachisusu, was with the Minister of Health yesterday. So the confirmation was not just made by the Minister of Health. He was accompanied by the scientists and the World Health Organization. So he reported back that there was a task team that was put together to look at the report and also just to generally analyze and assess whether, is there something to go on in terms of the report. The scientists did confirm that the World Health Organization and the international community is looking at this issue, and they want to say for over 100 years these products have been used, and there has not, from the side of the doctors and everyone else, been any reported risks around this issue. So they were saying that the university did an analytical study of the product, but this product, the tests have not, so humans have not been tested in terms of whether this has an effect of affecting them in a negative way. So simply put, the conclusions of the study cannot be relied upon in terms of them saying they cause cancer. So they did find some traces of the EDC, but they were very small amounts, very, very small amounts. But also coupled with that, they were saying you cannot make a conclusion that something causes certain things on the body if the bodies have not been tested. Hence, then we were able to make that conclusion to say, okay, we cannot then rely on the study to say that it causes cancer, and the panic was allayed yesterday by the minister together with the experts, the scientists, the World Health Organization, and also I think the South African Institute of Scientists also confirmed this, to say we cannot make
place reliance on a study that has been conducted in this manner, and the international community also came to confirm that we cannot rely on the study, that there's ongoing tests of this, and we cannot then say that the pads and the panty liners are unsafe to use. That was what the minister said, and we've accepted this. However, where the commission stands with the investigation is that we're still engaging with the suppliers, not only for the issue of the EDCs, but to also look at whether the labeling of the product. So we took opportunity when we then started engaging to just look at the labeling issues, and we've also asked them to give us their test results as well, the actual this thing. Not necessarily just to rely on the study, but to say, okay, for us to conclude the investigation, give us your own test results on how you came about to say the products are safe. So we are still concluding the investigation, but at least the heightened panic has been allayed just in terms of relying on the study by the University of the Free State. So does it mean, Prudence, that as the NCC you also add by also joining the issue of making the public panic by virtue of what you said in the previous interviews and? No, what we said in the previous interview was, because this is because remember, nobody has spoken to the companies who manufacture this product. And our platform of investigation is to broaden the engagement to the suppliers themselves, not only to rely on the science, but also to talk to them to say, okay, so because in terms of the Consumer Protection Act, when you sell products in the market, you have a corresponding responsibility to make sure that you rubber stamp for your products to say, indeed, we also are saying our products are safe. So there is one thing of the study where we come in terms of ensuring consumer protection in the market, is to engage with the suppliers to say, how did you place them on the shelf? Did you do your own testing? Are they properly labeled? Just to take it forward like that. So we didn't stop the investigation yesterday, but at least we are relieved that we will not be recalling the product. But engagement, because we took opportunity of this, to then say, okay, let's engage with the sanitary towel manufacturers and then get them to talk to us in terms of them placing things on the shelf to see what they went through in order to make sure that each provision of the Consumer Protection Act is being adhered to. Not only the testing, but also the issue of labeling, and all the other issues that are consumer facing, so that when we as the Commission come back to the people, will say, fine, the EDC and the study by the University of the has been set aside. We need to still overall say that the sanitary towels, in terms of their adherence to the provisions of the CPA, they are 100% before we can then close the investigation. But then, is it not the question of putting the horse behind the cart, says Prudence, when you amalgamated yesterday without the suppliers? Was it not supposed to have been the suppliers first? Then that report from the suppliers is then augmented by the report that was cited from the World Health Organization and all other entities that were there in the presser. Yeah. So yesterday's press conference was talking to the scientific part of it. So remember, what I said was... Yes, it says Prudence. The scientific part you are... says Prudence. That's what they were says Prudence. I'm sorry. Yeah. I realize we're running out of time, but we need to correct this. If you're saying is the scientific part that is brought about by scientists from different entities like World Health Organization, my question to you is, why is it not coming from the suppliers first? Then, because the suppliers, when they come with their report, whether it's negative or positive, it's likely to be the rubber stamp of what the scientists of
of the World Health Organization, as other entities have already said, which was supposed to be the other way around, isn't it? No, it wasn't supposed to be the other way around. Government yesterday was addressing the study only. They were not rubber stamping the product. They were addressing the study, the process that was followed, and also presenting to the country to say the conclusion that the product caused cancer and other hormonal issues cannot be relied upon. That's what they were addressing, just the science. Where we come in, we look at the science and other provisions of consumer protection in the Consumer Protection Act. So the Minister of Health was not addressing the Consumer Protection Act provisions. He was addressing the science part of it to say, because it started with the panic. As the Commission, what we welcome from yesterday is that at least we know we shouldn't recall the product, because we were told that the product itself is harmful and causes cancer. So our report from the National Consumer Commission is not going to address the cancer issues and the other scientific-related things. We want to then check whether the provisions of the Consumer Protection Act are adhered to by the people who put these things on the shelf. We're testing compliance. That's our everyday work for the products that are in the market. If they are harmful, we remove them. If they are non-compliant with the Consumer Protection Act, we then investigate with a view of taking them to the tribunal, fining them, and stuff like that. That's where the consumer protection comes in. It's not to talk to the illnesses and the science part of it. It's to talk to, because the Consumer Protection Act is there to make sure that consumers, as they buy in the market, they know not only the issues of safety, but also the issues of quality, the issues of labeling, and other issues, so that our consumers are fully protected, and the science part of it. It's to talk to, because the Consumer Protection Act is there to make sure that consumers, as they buy in the market, they know not only the issues of safety, but also the issues of quality, the issues of labeling, and other issues, so that our consumers are fully protected. Remember, the Consumer Protection Act, it doesn't just deal with issues of safety. It deals with the issues of quality as well as consumer information. Okay. So it means from that end, therefore, even though the government has since confirmed what they confirmed yesterday, if I were to ask the National Consumer Commission to say, am I safe to use these sanitary products, you wouldn't know for sure, right? We would say the scientists say they are safe. So therefore, we are also saying, because for the safety part, we rely on the science. The safety part. So National Consumer Commission will no longer investigate anything in terms of the safety side. Like what is it that you're going to inquire from the manufacturers, the 10 companies that you were listing the other day? So the 10 companies that we've already asked them, we've already sent questionnaires. Like we said, when we were introducing the investigation, we did say that we are checking their conduct against. We took opportunity of this issue to say, okay, let's not check the safety issue, yes, but also check it against the Consumer Protection Act to see, as I said, the quality of the product, number one, not just the safety, because the Act talks to the safety, quality, labeling, including consumer information. We want to check if they comply with all those ones. Man, I'm still waiting for that day wherein you will call a presser, says Prudence, and say, from our investigation as the National Consumer Commission, these sanitary products are safe to use based on X, Y, Z, because you shall have obtained all the information from the suppliers, not from. Yes. I think we can safely say. I mean, the scientists would not come in and discredit a report if consumer safety was addressed. So they looked at the report and they said this information cannot be relied upon. That's what they said. Now we're taking it forward to look at. Yeah. We look at taking it forward
to look at quality, consumer information, and other provisions of the Consumer Protection Act. Okay, fine. I'm left with one question, but I need to go to a commercial break. The question is, so that when I'm on a commercial break, you'll be preparing, and if it has nothing to do with you, you will as well come and say so. Have you realized that of late we are getting recalls? Just as recent as last weekend, we were talking about VW issue and what could be the problem here. But you will comment immediately after this short commercial break. Ele ka Mngana Lona FM makomba ndlela ile kubuleni na sesi Prudence Muilwa kusuka ka National Consumer Commission ikayela ngitengo fukati makata swivilelo indlela le. Sesi Prudence, thank you very much for holding the line for me. Let's conclude this discussion by talking to the issues of products being recalled. Of late, the numbers are increasing, or it's happening frequently, and I'm sure you are concerned. How are we getting in this situation like this, says Prudence? Who is not doing what? Yeah, so I want to state this. In fact, in the motor industry, that's where we've seen that there are a lot of recalls. So even when we were reviewing the product recalls for the financial year that is about to end now, we did pick up that the quality of the motor vehicles that are sold in South Africa are actually very concerning. While the law allows for product recall, right, we want suppliers to really start tightening the system to make sure that before cars are released to market, they really do quality checks properly. So we are also concerned, as you say, yes, as indeed, I think with the VW1 that we announced last week, because it concerns about over 25,700 Polo Vivos, and it's quite a large number of vehicles that are being recalled. It is really of concern because, and also I think the quality concern is also worrying because it's the handbrake. So you can imagine that we've got about 25,700 vehicles on our roads that do not necessarily have the braking feature that can keep consumers safe, which that is the meets the handbrake. standard. Yeah, they were not actually manufactured in terms of the standard, and it is concerning. The question then becomes, at what stage do these companies, test these vehicles to make sure that once they are released to market, they are fine? While the law allows for product recalls, it is indeed concerning. And the reason why I wanted to emphasize this is that if there are drivers of Polo Vivos who are listening now, please book in your vehicle, make sure that it is fixed. While we are concerned, but let's put time frames. Sorry? Let's put time frames. Let's put time frames as Prudence. I'm sorry for interjecting, because there are a lot of Yes, there are a lot of VWs on our roads. Yes, so which one needs to be attended to? No. Let them be taken back so that they can be fixed for free. That's what the recall means. The recall means you take back your vehicle for it to be fixed so that you can be safe on the road. That's what the Consumer Protection Act. And not every other. No. It's just not every other Polo Vivo, right? No. It's the Polo Vivos that were made available from February last year to February this year. So these are fairly new Vivos, not all the Vivos. It's only the ones that were manufactured in February, from February 2025 to February 2026. So take them back, please take them back, because you will not have the feature of having. So what we've been saying is that if you're driving an automatic, please put it on park, and don't park it on a slope because it will roll down if you have a handbrake on. And if you're driving a manual, please park it on one so that it doesn't roll down. Yeah. So if you're driving, if you are driving a Polo Vivo, please make sure that you
you implement those things when you are parking it, because the chances are it's going to roll down if you've parked it on a slope or on a steep. We No, can that's talk about it Prudence some Real more. When Leboa. you Thank have you very much time, for your time. we can go through Yeah. all the recalls that have been implemented. When you do have time, please invite me back so that other people should not think it's only the Polo Vivo, because we've been announcing recalls throughout the year. I see. Yes. No, it's So fine. when you have Says- time, it please says call me Prudence. back. Thank you very much. Okay. Thank you. All right. No, it's okay. Enjoy your day. Thanks. Bye-bye. Bye, says Prudence. You too. Isesomingisi romnganalo FM ani swi twa ku ongeti lexi ya vuhlanganisi bya hina la xile ku kavanyeteke hlupfa xihlwela se swi endlaku mbulavulo wa hina wu nga yi kahle kambe veri mi nga twi nga i tipolo vivo ntsena leti vitaniwaka a hi tipolo vivo ntsena na tin'wani ti landzeleriwile leraku mi nga kuma mi kha mi famba hi movha yo tshuka mi ku a va yi hlayangi la kasi ku na swin'wana va nga yi vitana hi so se famba mi ya lavisisa ka website ya vona mi kota ku va na ku tiva hi kenta timhaka leti ti fambelanaka na switirhisiwa leswi swi nga hetelela swi laviwa ku mi tlhe mi ya swi yisa ku va ya swi languta hi vuntshwa hi ndlela leyo kambe hi ku komisa i timhaka to toleta ku veri vona va ha ta ya mahlweni va lavisisa swipapa leswiya na swi fambelanaka na swo ku vona vuhlayiseki bya swo ka n'wina mi swi tirhisaka tanihi vaxisati ncindani ni salele hi timinete ta 9 ni na ku hundzele mavhengeleni loko ni vuya a ni kombela ku loko mo va na nkateko mi ni kumela vaxisati hi twa ku va hetisela va ku yini vona endzhaku ka loko hi bule hi bulu leri ra ku swi tikomba ongeti hayi kho leswiya va chava swo a swi chavisi kumbe va va swi twisisi swona ke endzhaku ka leswi nongonako ya afrika wo vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku haxela vona t kusuka studio 1 hi le masingita mona va ku twa vaxisati ku matitwele yan'we hi wahi ni twa mi humelerisaka ku na vaxinuna va n'wi kavanyetaka a ni mi la ku vulavula hi yini n'wina vaxinuna hi mhaka leyiwani ku mhaka leyi ya swipapa leyi tirhisiwa hi vaxisati a hi ku hi mhaka ku swo tala swa leswi swa nongonoko lowu namuntlha a hi ri kwalaya a swi koteki ku mi va nyizela ivi hi kuma vo vaxisati ke kumbe hi n'wi byela mi humelerisa mi yisa moyeni hi twa ku loko mi fika moyeni mi fika hayi kona hi nga lambi tinyimpi na hambi ti nga ri kona na ku twa vaxisati ni hleka a ni prasanga kona a ni prasanga ona hi ndlela yaleyo kambe ke ku na un'wana a ni fane ni vutise na hi timhaka ta ti-headlights ta a swi vula ku hi ta va kumela siku muyingiseri wa mina hi ta bula na vona hi twa ku va hi vulavulela mi ta kota ku va hi vona ku hi nga ndlisa kwini ku ya mahlweni kambe hi amukeni n'wana muyingiseri loyi ni hleka kuna maswo kuna vaxinuna va nge le ku kavanyeteni muhumelerisi wa mina ni teri ni lava hi vulavulanyana kantsongo hi mhaka ya leyi khumbaka mimbulavulo leyi hi nga va na yona hi bule na dokodela Aaron Mtswaleli tanihi holobye wa ndzawulo ya rihanyo hi bule na sis Prudence Muhilwa kusuka ka National Consumer Commission havumbirhi ka vona a va kha va tiyisisa mhaka leyi nga tshama mi vulavula hi yona va mhani la mi rila hi yona ya ku kombisa timhaka ta leswaku ku na xiphiqo lexi xi fambelanaka na timhaka leti ta ku twaka le ku ongeti ku na khemikhali yin'wana yi kavanyetaka nhlari bya liya leyi yi hetela ku endla leswaku kumbexani mi nga hetelela mi va na mavabyi ya mfukuzani kumbexani mi nga hetelela mi nga tsakeli na ku tinghenisa ka timhaka ta swa masangu na swin'wana na swin'wana se va nga hayi vulavisisi ku ya hi swiyenge leswi va vurile leswi va nga vula swona sani ku ri na ta twa n'we vaxisati ku loko se swi vuriwe swi titani hi ku siku leri ya mi nghenini mi kombisa ku ongeti mina ku chuwa se xiyimo xi ri yini loko se xiyimo xi ri yini loko se mi twe va vulavula hi ndlela leyi a ni ku na ku twa sweswo masiva mhaka ko hi yo mhaka ni byele vaxinuna ku hayi vaxinuna fanele mi yimenyana ka hi sungula hi twa vaxisati ku vo va ri yini kambe loko va nga ri ku teni vaxisati va ta ni byela timhaka toto leti wun'wana i ni rhumela hungu ra ku kombisa ku vilela loko pfalaka na patu eka R81 xana swi nga va swi ri na ntiyiso ku fika kwihi ku na sweswi patu rero ri pfariwile ke ka vula nampundzu ni swi twile ku ku na van'wana va nge le ku pfaleni hi ndlela yaleyo kambe xivutiso ku nga va ku ri ku a ku na munhu la 0860002543 ndhawu ta twa nan'we mi nga va ku mi kha mi famba hi patu ra R81 ra fambekake kwala mi nga koho kumbe
ri pfariwile hi va lava kombisa ku vilela ki nakona loko va kombisa ku vilela va pfala patu ve ri yini ve ri hinkwerhu hi tshama ka maphalule na hina hu famba hi ngheni hela ka swilo swa le ka maphala n'we mi ri yini i tin'wana ta timhaka leti kumxana hi ta tsakela ku twa tona eka n'wina hi ndlela leyo nomboro hi leyi 0860 002543 hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini eka mhaka leyi hi bulaka hi yona hi ndlela yo yeleyo loko na ha rindzele ku twa n'wangulo wa n'we yi ma ni mi tsundzuxa leswiwani leswiwani ni rhumeriwe ku ni mi byela ku mi swi tiva ku na muyingiseri loyi nhlekani hello minjhani ai riqingho leri ri vuye ri tsema a ni swi tivi ku endleka yini kambe ke leswi va a hi pfumeleni ku hi ta helela kwala ncindani hi ta bula na vo kahle ra vunharhu hi twa ku va angula va ku yini se ni mi lunghisele nkarhi va xisati ne mi ta angula ra vunharhu mi ta angula va vunharhu hi ndlela yeleyo kambe ke va ri mec wa swa timali exifundzenikulu xa Limpopo Gabo Mowayi kumbe Mawayi u ta andlala mpimanyeto wa swa timali wa lembe ximali 2026-2027 hi ra vumbirhi ra ti 10 Nyenyankulu hofisi ya huvo endla milawu ya xifundzankulu eLeboagomo awara ya 10 va nge ri mpimanyeto lowu ta haxiwa twi eka switichi swa Munghana Lonene FM Phalaphala FM na Thobela FM xikan'we ni le ka xiyenge swa mabulu swa ndzawulo ya timali exifundzenikulu xa Limpopo va nge ri vuxokoxoko byo tala mi nga tihlanganisa na Phumudzo Mamphishwana eka nomboro ya 083 619 2468 kumbe Ana Oliphant eka nomboro ya 082 804 9730 very hashtag Limpopo budget 2026 hashtag a Limpopo that works for all hashtag leave no one behind hi ndlela leyo nongonoko lowu a humelerisiwe hi tatana Ncindani Eric Mabasa hi va vona ku nongonoko lowu wu hetelela u tisa sweswo hi ndlela yaleyo namuntlha a hi hlangane na nongonoko lowu fanaka mundzuku loko swo famba ku ya laha swi nga kunguhatiwa kona hi ta mi tisela nongonoko lowu twi kusuka a Leboagomo hi leyi ku nga ta va ku ri na huvo endla milawu laha ku nga ta va kha ku nyikiwa mpimanyeto wa lembe ximali 2026-2027 hi ta va kha mi tisela wona nongonoko walowo hi ri kwele se mi nga kayeli xiphemu xoxolexo hi ndlela yo yoleyo nongonoko dzumba ra mina lowu nga ta landzela hi vuhumelerisi bya Nchangani hi rito ra Ike Ngoveni kambe sweswo hinkwaswo miyingiselo Munghana Lonene FM swi ta va suka swi ta andza ka mahungu ya misava lawa ya nga ta landzela na Bongi N'wam'Nwanati Maluleke kambe ke tsundzukani ku la anifamba na Sunduza wa Kaminga kusuka studio 1 Amasingita Mall mbana Nhlekani Lonene ane tata eka Malamulele eka Kaminga ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makombandlela